بله تماشاوان هجا و جهازن دلال ام جاره کدن خیر هاتنی الودکن ام جاره کدن و برنامه خویا بیرا ویژه به هفرانه ام ایروجی لآمدنه و میوانه که ما یا گلک هجا هیا ماموسته زمان کردی ده همان دمیدا لیکولینر لیلا باغاتر ام ایرو هم درباره خبرتن ماموسته لیلا ده هم جی درباره تکیلیاد ناوبرا ویژه و زیندواری دا فکر و رمان خواه بواره پارده بکن بله هر تشتن بیجن ماموسته لیلا هون گل بخیر هاتن خیر اسلامه سرسران سرچاوان سرچاوی سرگلاوه ساقن سپاس ماموسته لیلا ام بری هر تشتی دخوازن و ناز بکن لیلا باغاتر کیه؟ Leyla Bağa Türkiye الحمه بله دمالباتکی قربالق داد مدنی بله ام 12 خوشکوبرانه به ایله نافچه حزویمه بله پشتی 88 به مالباتی ام هات قبینه بله و دبستان سرطایی و ناوین و آمادهی ملوری قدم بله داویدش بوزانینگی هزات محمده من بشه زنده واریه خوند بیولوژی زنده واری بله بیولوژی گردونی جدی بجیم بیولوژی زنده واری من بشه زنده واریه خوند دما زنینگیه ولا مالبات شو مالبات کی ولات پاریس بو بله هایوی جگلک تشتان زمان جدیروک بجی برخوادانا هبو از جبر کد مالبات کی دوست بوم او هشیاری بمرج هبو براستی بله یک دو من خواست زمانه کردی شخود جبو من زکماکیه بعد سریت زکی دیا خدا بهیست بله بوسا yani tane demek şundan mefhum kir ku ne tane axaftın dvenek istedin zicere dve u serveji demazatım zaningehe nek balam kişan navberemnu xundene ji baş bu brasi navberemnu veje xundene yani rojnivist kamin hevu serveji piçekdin balam kişan do u piştikom zindevari qadand az vegeriyam disa elhe دوی نابرده هنر کی دشیانم دا والایی چه بو و مجیوی چاخه گرانی دا سر زمان چوم کماله نوبیهاره دسه است ملوری سه استا سرکه ملوری گرد داوی دجی بجبو کاری که از بگریم آمده پشتی کار جی از لوری کردی در شاقه آمده چوم استا ما مستطیه مخواند و باشه که مخواند براستیجی ما موسیقی ذکرم پرسه که باکش جو بکیم فرمو و بشا زنده‌واری خوانده بود و لسر نباتان لسر آجالان ده همان دمیدا لیکولین کرنه حلب قد هشی و در باز بو زمان هر آجاله که هیه هر آجال به آوه کی در دخینه و هر نبات خودی رنگی کو دروه که چما ام کردی خودی زمانه کی خسر نبن یعنی ام خودی زمانه جی چما ام وی نپارزن و پیش نخن براستیجی پرسکی بالکش و دویم رو سری خو سر وتشتیجی بیشینه لی از بارم من دجی و بگله کسان جی او که پرگال هنگ آسوی متن کریه ام هم قصد برفره نکارم بنیرن یعنی از بیشم پرگال زانستی چه نشانه ودایه وانتنی بوی چاوید نیرن یان وک چاوی کو نه قال کر برفرهتر مرد کاره بنیره هر آجاله کی زندواره زندیه رحکوی هیه نه حوجه کو بزمانه مروان باخفه ناوان دا تیکلیه که و زمانه افدوجی فهم دکه بله و چما وقت پسیک بزمانه کوچکی ناوته و آنجی دما کو پلی دارانجی دنگ درتخن نشهودو درتخن یعنی او جدایی جی هه و سر روی جهان گلکی زمان هنه هم زمانی خوزای هه بله و خوزای خودش خوش بود تکلی دما کو اف
زمان درکتی هولی دوی کو به پاراستن بله هم جبو کردی و هم جبو زمان جیان همو او دولمندی خوازای بخوی ادبیم بله و ماموستیا زمان کردی جی کریه gelek salan و چما پدوی بویه کدید ام بیجن داگر کریال ولید بشافتنا لسر زمان کردی کمکوجا لسر چاندا کردان باندورک دوه کرکو هون برپرسیاریه که وها یا وجدانی و مرووین ببینن برپرسیاریه که کردواری ببینن و وی آوایی کده که بدن و ماموستیا زمان کردی بکن پیشنگیوی هر چقدر نوسا بجی تقص داوی ده مرود کاروسا پیناسه بکه از سری ده چوا کردی بالا مکشان جبر کود مرود زاروکاتی ده وی زمان داخفه جمرود پر جدا نای خود تشتکی روزانه و خوزایه جی وقت من سری ده جی کود نافبرم نو خوندنی باش بو و ازوب خوندنی حسیام جبر کود خوشکو برایم نجمن مستر هبون خودشوان azı zu Portugal'ın malı. O Portek'in Kurdi janitın malı. İşte ko te biramın ezbarım dibistana navim bu. Portek'a Arap şamo. Beli. Hebu şivanên Kurd. Min yek do car hewla ez bixwînim. Balam jî dikşand. Yani mecber ko ev klasikên cîhanê erê min dixwand ew çîrokên wan ew tiştê wan gelek balam dikşand. مرد تعلمي كرديجي دخوازه. بله. إجا من هؤلاء اللي مريت كو أنا كارم بخينم يعني خندني مني كو من الدبستاني هم بيت ترى من ناكه. وصاد دسبك اللي داويد بشتي كو أزهات مزانينجه هر چخاز دستري ده خباتا كو ممكن نسر زمان بيجي هر وقت كسكي ولات باريس كو هناك تش دبي بكوسر مليوي وهناك باراوي دوی خبات دهبه. بله. دکیجا شاغل خو پیش ببینه یا دا برپرسیار ببینه بکه مجی وک جوانه کی کرد و چقه و برپرسیاریه گیر سرخو مگوت قدام پروردهیه دوی کو هکه کو از و بشید خوینم دوی کو از سر وینه کی خو پیش بخینم کو از خو پیش بخینم چما نسر زمان خو پیش بخینم بله و چما دما کو من وصف فكري ومن هاودا از هناك دن وگرم كردي جارا دويمكم من هاودانا خندني كردي كي ببرتكا بهشتكور محمد uzun از وگرم سياويني بله وصا دمام روي تعمل دكرا جبو من كردي چيه ما مستازوه بيجم جبو من كردي وگربونا زاروكاتيه خويا او تعمى گندتيه خوزايه ويه و براستیجی پشتی و هر چقدر ترکی پیش کتو نزانم اشته آست بلن بوله او tam من ندید. بله. کمه تمام جیانه کمه براستیجی کمه جبر ویجی آراستی من نبزانیم بشما مستدیه هل بجارد. یا وی چقدر شرط و مرد بوسا اقدام و از جهاتم بوم مسته. لپیشتی کم قداندو از بزارو کرد. ام قالا ماموستیا دبستانا فرمی دیکن هم او هم جی آدیه پشتی که من جوانا ناز کر زندواری یعنی جی بیولوژی و کندزانن دبستانه آمدایی ده دست بکرن تی دست بکرن نوره تی داین مدید که اف کار براستی جی گور بنه لی داوی ده سریم ده او چه بوم مرو وی وانه بکردی بده وی چه ببه عجبا یعنی جی میناکی کردی بده وی چه ببه مرند که دما از خونده کاربوم من خود خسته جیم ما مستمد گو کو از ما مستبوما منه و درسی و صاب داویه منه بگو تا منه تیشتن شیمبر بده بو برچاف مینا که جیانه وان بده بو نوان کو جوانه خریب نه آتا تیشتن کو تهیم ببی دجیانه تا ده نه دری پیشیاته اشتره پر رازبر خویت که و لهواید مینه دما کو او درس تقاده تجبیرد کی جاش بو کردی جوه پشتی ویجی تمام مستطيع مني هاري خوش وهاري كم من تعم جيكت من جوك خداي كركز ما مستمع من 2 سال دبستانه آزاد خبتي ما مستمع دبستانه آزادی پرورده کردی ده سادیست کردی و هر چقدر نبه شام بجی من دبستانه سرتایی داخوندن پولا یکم ام دخوازن ویجی بیجن براستی او دبستان آزاد بکدو خوها بسالان
de encama têkuşîneke mezin ya gel de hatin sazkirin û avakirin. تقز وصابو وخباتكي بهمبا بو ديروكي بو او نفشين هر چخاص كيم جي پارا خو جي گرتن از باورم کو چخاص مزن ببن جي جيانا وان دوي جيكي پر هجا بگرن Bêguman. دما کو جبر کو مدید زاروک چال بام روج بروج دگورن روج او شخو باور بون او بختوار بون او سینور اکی دبستانه بوم فرزاد کمان گری بوم بله. سینور اکی دبستانه مه بود دما کو زاروک جوی دریت کت اندر دبو زاروک یکدن راستی دبو زاروک یکدن نریناوی جیانه نریناوی خوزای نریناوی داره آخه همود گوریا Zimanê dayîkê hêmaneke bingehîne ku mirov xwe digihîne xwebûna xwe. Belê. تقز وصابو و یم وقت مگود یعنی خیالم نه هری مزنجی صبرو وگرام نه ما مستطیع کردیه Belê. از دیدی جاری دم و تعمین ناگریم یعنی از ببیشم و Xeyaleke we pîroz e. پیراجی پشتی کد دبستان آزاد هر چقدر مافی وان زارو کابجی دجی نک تندیا هاتا گرتن و پشتی من کارو خباتی خول کردی داره بردام کرد لی مخابن کردی دارو او سازین دیترجی که هاتن گرتن yani tekliğim zaman ayda kut ne bu ezbe bejim yani hem khundanam ne ser Kurdi hem amstatiyam ne Kurdi و حیاج دستم ته همو قادن جیان اده تخوازم ويبدم جیاندا و شخوره وک فرضی نابین ما جبر کو کیفام جرتی جه هستکم yani ne vek farz yani vek sanki ev bare kemel khokriye bar nine ne bare yani Bextewariyeke mezin ku mirov bi zimanê xwe mijûl be. تقز وسانه و بو مش بختواریه کی براستی جه خو tam حزرتكم نيفجو حزرناكم دما بزمانك دن دبيفم نيفجو هرسام نيفجو كيف خوشيا من بختواريا من خیال من نیوجونه. دوی نافبری دا ام دزانم کو هون کورتچیرو کانجی دنویسن. هر چقدر وکی پرتوگ نهات بنا وشاندن کو دبتیه که مزن دما پیش دا دبتیه که مزنیه بین چاپ کرنجی ام دخوازن هون هنه کی قالا وان کورتچیرو کی خواه بکن. مجارن واچنه قالا چه دکن چابا هاتنه و هوناندن. وک مگود دما من دست بچیروک نفساندنه کر من نهرد کو زمانی که از دخوازم به چیروکی ده بدم رونشتاندن او زمانی منی زاروکاتی و کوبی پاشیه من به دناف کهوانه که ده چواد بجن اکادمیک از چقدر تبلیغی پیوینه بمجی زمانه کی استاندارد هف پار yani مريب كل لهاو دوناكن بله لهاو دوناكن و جبر ويكي او تام نايم من وكنت زانن رحمتي محمود باقسي ايل حياج بامه جا في دما باشي من ديسا فيغريا ديسا برتقين وي خوند يعني بيفين كو متزاركاتيا خدا بيست بو لغون درباست بون اوقاج من الناس هاتن اوقاز از بختوار بو هكا صبرو از بخوازم بنفسينم از خوازم اجي وي تعمي بدم ايجا جباركو غور خندني منو بانتشي من كرنا هيشي او تامتننا جبر ويكي جمرا قاستين وكيمتين لي كارو خباتهم سري دمشن يعني باوركن هوني ب دولمند كرنك نو هوني ديسا وان تشابكن وبيجهن خواندوانين من هيفيدكم هيفيا ماجي او كو هيفيا هوا هيفيا و ببا بريارك خورد و بيج بي دبي نافبري دا ام نویسکار روشنبیر و ویژه‌کار کرد یه گربهشت محمود باخسی اولی کساته ویدا همو کسین آزادی خواست همو ویژه‌کارین پاراسوان زمان کردیجی بدرتینن بلی ما مسلیلا ام نها در بازی مجار خو یا تکلیاد نافبرا و ویژه و زنده‌واری بدن گلو ام دکارن به کورتاسی پیناسا یا زنده‌واری آنکو بیولوژی چوا بکن زنده‌واری چیه چند شاخه و هنه و به چه به علاقه دارده به؟ زنده‌واری yani anji peyva biyoloji برای خو وکن زانستی بزمانه لاتینی تنفسی بله و او بیو بخو زندیه بله لوجی زانیار یا زانستیه بله yani کارو خباتی سرکه
زایند زندواریان چه سرویین گردونی هبه لسر وان خبات بکرین وان جهو دو جهه بکه پیناسه بکه و تکلیا نافبری وان تکلیا وان و خوزای بده دیار کرن و تکلیا وان و وەک دەزانن مرۆڤ ژی وەک زیندەوارە وەک بەشێکی ئاژالێت تێ پێناسەکردن Yani demem dibêjin zîndewar nebar dikevin nav, ajal dikevin nav, tayrûtulur dikevin nav, mirov dikevin nav. Ne wisa? بەێ بێ ئەم باش بووە سەرگوت ئەم چاوە بناو بکن کۆ دەما تەماشەوان ژی برا ژوان پر دوور خویان نەکە Belê belê. یعنی بەێ ینی چییە زیندەواری گیای حەو شێوەیە یان ژی کولێکی hûn mala xwe xwe dîtkin yan jî ew sebze fêkî hûn datînin hemû zîndewarîne yan jî ew wek diya min çêlekê xwe dîtike an jî mirîşkên wî an jî işte pisîka kuça û kuçkên kuça hemû zîndewarin ne tenê ev ew ku li xwezayê azad dijîn jî û ne tenê ev li berçav ew ê ku nayên dîtin jî mesela wek hûn dizanin ev salekê nêzîkê salekê nexweşînek peyda bûye ew xwe jî zîndewariyekê virus ew jî dîsa dikeve beşa zîndewariyê serî lêkolîn tê kirin ew çiqas dişibe me em dikarin çawa şîfrasyona wî bikin û dermanê wî çawa bibînin ev bi xwe jî zîndewarî ye lê zîndewariya îroyîn an jî ev xebatên ser dîsa bi pergalê ve girêdayê û hinekî teng e Belê belê. yanî wek çawa dibêjim wek tiştekî ne zîndî be wek tiştekî wek eşya be bi dest dixîne yanî wisa lê dinêre wisa kategorîze dike Belê. Lê em dizanin têkiliya navbera hemû zîndewaran da têkiliyeke ji xwe navê ser gelek zindî ye. Belê. Têkiliya navbera ajal û nebatan da, navbera ajal û mirovan da, navbera mirov û ajal û nebatan da gelek zindî ye. Bi wê ve têkildar em nihat xwazin bên têkiliya di navbera zîndewarî û wêjeyî de. Niha me got zîndewarî nebatan, ajalan, mirovan û bi vê ve têkildar civakê ji xwe re dike qada mijara lêkolîn û vekolînê. Ê di heman demê de wêje jî wisa ye. Wêje jî em bêjin di nava xwe de xwezayê, ajalan, nebatan, mirovan hewîne. Mirov dikare têkiliyeke çawa di navbera we de dîne. Yani ev têkilî çawa pêk tê, çawa saz dibe di wêjeyê de. Dama zîndewarî ji ku de dest pê dike hekeke em bêjin ji xulqiyeta yekem dest pê dike dibe ya ji teqîna mezin dest pê dike li wirê şankiyê yekem yani hücre wekî ku hücre tê pênasekirin ji wirê dest pê dike û heya ku tê mirovan zîndewariyên herî pêşketî wek mirov tê pênasekirin homo sapiens însan wisa tê pênasekirin û wêje mirov divê çawa bide pêna yan jî wêje saz vê çawa didin dest dibên ziman hebe tune be tiştekî nivîskî hebe tune be lê ji roja ku mirovatî heye ji roja ku xweza heye wêje bi xwe jî heye belkî ne nivîskî be peyda hat be nivîskî ya da bû be nivîskî lê heye hêstek heye fikrek heye hilberînek heye wêje bi van hemiya ve girêda ye wêje mijara xwe ji ku derdigire ji xwezayê bi xwe nagire yan jî em bêjin ne ji xwezayê digire ji xeyalek digire ji xeyalekî digire cana ji xeyalê mirovek digire mirov bi xwe jî zindî ye Carna ajalekê xeyal dike canekî yan jî ajalek dide xeberdan dide peyvandin û hêstên xwe wisa tîne ziman yan jî gaznê xwe wisa tîne de hem di wêjeyên Kurdî de hem jî de cîhanê de gelek mînakên wisa hene wê de em bi kurtasî bi hevokekê besîva vê pirsê jî bidin madem wisa ye فرق و جداهیا د ناوبرا زیندواری و ویژه دا چیه؟ جه آلیه لیکولین و وکولین دا جه آلیه زمان دا راچاندن دا و گرتنه دا بله yani gormin zêde cudahiyê tune ye xweseriya we em bêjin xweseriya wî çi ye ez bêjim zîndewarî herî zêde şêmber e belê şêmber e tiştekî berçav e û serî dikarî lêkolîna bikî lê wêje tiştekî wisa nîne Bêsînore rasta bêsînore yani dema ez li we dinêrim yan jî li darekî dinêrim yan jî li ajalekî dinêrim tiştekî din dibînim yan jî navekî din lê dikim lê dema win dinêrim û navekî din lê dikin ev jî xweseriya an jî azadbûna wêjê ye
لی زندواری اش برکو زانسته سینارا وی دیاره بگومان اف یجی قیسیه گلگ برهمین ویجی چه هلبس به چه چیروگ به چه امبیجن دستان بن افسانه بن رومان بن تایبتی جی فابل وی دمی ام دکارن yani hineki jî bên mijara Kurdistanê wek em dizanin Kurdistan ji aliyê zîndewariyê da gelek dewlemend e. Bi çiyayên xwe, bi ajalên xwe, nebatên xwe, dîsa bi civaka xwe ya zîndewar û têkiliyeke gelekî rast nava tevan da heye. Yani jiyaneke wisa xwezayî bi hezar salan pêşketiye nebat û ajal û mirov civak nava hev de jiyane. Ev çawa tayîsiye wêje ya Kurdistanê ya Kurdan. Mesela em dikarin hinek mînaka jî bidin. Feqiyê te İran, Melayê Cizîrî, Ehmedê Xanî. Rasta min ji wê bigote ji bo çi ew qez dewlemend em bi xwe jî nizam em xwe bi Siûd pênaseb bikin çawa bikin wek di mirovatiya di dîroka mirovatiyê de dibên ji xwe dîrok ji virê tê dest pê kirin. Ji ber ku şert û mercê wî guncavtir in. Ji ber ku duwarê lebat û nebat da pir dewlemend e. Ji bo jiyanê ji bo jiyana lebata û nebata çi divê av divê. Axekî dewlemend divê û ev bi xwe jî li vir heye. Ji ber wê yekê jî wek we got hem pir nebat û lebatên taybet ê xweser li vir hene ku li cîhanê tune ne. Wek mesela işte gulê reşê ku li helfetî şîn dibû an jî ew dibêjin lalê ters yan jî navek din lê dikin niha nayê bîra min Guldexwîn. Guldexwîn li herema wê ez barim lê wîrê ew dibe. Vêga we got hat bîram jî dema behsa çîroka memûzînê dikin dibên wextê ku nagîjin nahêlin ew evîndar bigîn hevûdû bigîn mexsedê xwe dibên gorê wan bahev çê dikin lê dibe serê gorê di gul çê dibin û navberê wan de dîsa strînek çê dibe. Yani wê hezkirina wan bi nebatek tê bilêv kirin. Bêguman mamoste yani eva 40 sala têkoşîneka azadiya gelan li Kurdistanê tê meşadin. Ya rast têkoşîna azadiya gelan tinenîne. Em dema li felsefeya wê, li bîrdoziya wê, li xeta wê dinihêrin em dibînin ku têkoşîna azadiya hemû zîndevaran e. Ya xwezayê ye, têkoşîna em bêjin parastina ajalan e ya nebatan e û ev vê jî bi xwe re hişmendiyeke nû aniye. Dema em di vê çarçovê de dinihêrin em dikarin bêjin vê têkoşîna 40 salan hişmendiyeke çawa li ser wêjeya Kurdan, wêjeya kurmanc ya nû çêkiriye û afrandiye. Çawa ez dikarim vê bêjim heke ku li welatekî şerek hebe, berxwedanek hebe hemû qat para xwe divê jê bikirin. û bersiva wê şerê jî şer tenê bi çekanîne ji xwe yan jî berxwedan tenê bûyê nîne. Divê li gor wê demê gor min helbet dibe ku ew jî bêdîtin yan jî kêmasî jî bêdîtin. Yani helbesvan jî dibe gor wê rexê xwe diyar ke yan jî nivîskar jî an jî stranbêj jî an jî şanoger jî û sînemager jî gor wê divê gor wê dema tê jiyandan di serî jî me goya dema bi behsa ziman kir me got divê herkes ku hinek barek dikeve ser milê wê wê barê hilgire. Îja kîja qadê de tekoşîn bike yan jî bizan be ku pêşketiye divê dûr de hinekî destê xwe bêxe bin vê kevirê wê barê jî hilgire. Ji ber wê jî divê wêje jî bibe bersiv ji vê dîrokî re. Ji ber ku bi rastî jî dîrokekî bêhempatê jiyan da. û em dijîn ji ber ku nê ji bîr kirin nê onda kirin û ji bo siberoja me jî bibe mînak û destkevtîkî jî dibe destê wan de hebe. Ji ber wê divê di her pênûsa me de di her peyvê me de ew tesîra wî bê xuya kirin. Dem zû derbas dibe. Niv jî zû digorin. Bal zû digore. Lê divê ev hebe. Yani dema mirov li wêjeyê cîhanê dinêre ege
ده هزارو işte çend sat derê nivisiye lê dema tu îro dixwînî tu wek heman tişta dijî. Belê. Divê mirov van tişta bide berçav û dîrok jî li gor wê yani di çarçoveyekî teng de na pişekî berfirehtir. Bêguman. Di her halî de dema we wisa jî got di cana di çîrokekî biçûk de di meselekekî biçûk de dikarin hemû dîrok behsa hemû dîrokekî Belê, dikin. belê. Ev jî dewlemendiya wê ye. Yani hûn çiqas dikarin fire yan jî serkeftiya wê ye hûn çiqas serkeftîne. Mamoste bi rastî em mijareke wiha bi rojan nîqaş bikin bi dawî nabe. Ji ber ku bi felsefeyeke nû, bi hişmendiyeke nû, bi paradigmeyeke nû ya ku ne tenê mirovan civakê diparêze hemû heyber û giyanewer û zindewarên cîhanê diparêze îro em Kurd li qada cîhanê ne. Bêguman ew teyîsandineke mezin li ser berhemên wêjeyî jî dike. Ji ber wê me got em bi rojan ser biaxivin jî xelas nabe. Em ji bo beşdarbûna we gelek spas dikin. Mala we ava be, dilê we ava be. Em hêvîdarin ku hûnê war çîrokan wekî berhemekê bigihînin xwendevanan. Spasiya we dikim. Ji bo we ez jî kedewa hêja ye bi rastî jî hêja ye. Wêje di dîroka mirovatiyê de ciyekî gelekî bêhempa digire û ji bo Kurdî jî hûn bi rastî jî ji bo wêjeya Kurdî wên kedekî bêhempa dimeşînin ez jî we pîroz dikim Gelek ji we spas serkeftina kim dixwazim. keda me keda gele kedeke hevpar e me jî ev hemû tiştê xwe ji têkuşîna gel hildaye û ji ber wê çendê berpisyara me jî hevpar kirine parvekirine. Gelek spas dikim mamoste. Belê temaşevanên hêja em îro li Amedê bûn. Mêvana me ya hêja û delal mamoste Leyla Bagatir bû. Em careka din gelek spasiyê xwe pêşkêş dikin. Me hem derbarê kar û xebatên wê yên Kurdî û Kurdewar de fikr û ramanên wê bi were parvekir. Hem jî têkiliya di navbera wêje û zindewariyê an ku biyolojiyê de bi were parvekir. Bi rastî me dît ku wêjeyeke ku tenê navenda wê mirov be ne wêjeyeke rasteqîniyê ye. Ji ber ku sînorên wêjeyê tune ne. Wêje ne tenê ji mirovan di heman demê de ji nebatan, ji ajalan, ji her tiştê ku di gerdûnê de ye sûd werdigire û ji xwe re wekî çavkanî dibîne. Ji ber wê wêjeya ku em jî dixwazin ku pêş bikeve ne navend mirov divê navend her tişt be. Her tiştê di nava xwe de bihewîne. Em hêvîdarin ku li Kurdistanê ji niha pê de gelek berhemên hêja di divê çarçovê de bê nivîsandin. Belê bi vê fikr û ramanan em niha xatira xwe ji we dixwazin. Em dibêjin bimînin di nava xêr û xweşê de û weke her car dubare dikin. Bê bîr nemînin, bê wêje nemînin, bê bîra wêjeyî nemînin.